Muri iki gitondo imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramutse guhera ku isa 3 n'igice ni imirwano ikomeye cyane muri Katogota. Muri Katogota habaye imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse imirwano ihanganishije M23 ndetse na FARDC n'abandi bafatanya bikorwa ba FARDC barimo abarundi ndetse na FDLR na Wazalendo. Ubungubu muri Ubarika naho habaye imirwano kuva saa 10 za mu gitondo, nko mu masaa 10 rwose habaye imirwano ikomeye cyane. Ariko kandi M23 irimo kugerageza kwirwanaho ikubita kuri ubu biravuga yuko M23 ngo irimo kuba yagenzura Ruvungi. Ubwo rero imirwano ikomeye yatumye abasivile rwose bagira ubwoba cyane. Urumva ko ari ibintu bitoroshye cyane. Ni ibiki biri kubera Ruvungi? Vungi hari kubera y'ibiki? Mubwire biri kuhabera kuri ubu ngubu rwose M23 ngo yamaze kuhafata. Rwose yamaze kuhafata, ariko ingabo z'u Burundi zahasize ubuzima kuko imirwano ikomeye cyane iri kuba hariya muri Ruvungi, muri hariya mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubungubu M23 yamaze gufata uyu mujyi wa Ruvungi. Amakuru yizewe ava muri biriya bice avuga yuko kuri uyu wa gatatu ku itariki 3 yemeza ko urusaku rw'amasasu, urusaku rw'imbunda ruri kuvugira mu nkengero za Ruvungi nyuma yuko M23 ihanganya hariya n'ingabo za leta ya Kinshasa zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, inyeshyamba za FDLR zirimo abahoze barakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse n'abibumbiye mu mutwe wa Wazalendo. Raporo rero zituruka hariya ivuga ko hariya habereye imirwano zigaragaza ko ingabo z'u Burundi arizo zahahombeye cyane, ngo zahahondaguwe, aho imirambo yazo ibarirwa muri mirongo yasanzwe hariya mu mirongo y'urugamba nyuma yo kwinjira mu mirwano ikomeye cyane ifatanyamo n'ingabo za DRC. Iyo mirwano rero yasubukuwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu nyuma y'agahenge gato yakabonetse ku mugoroba w'ejo kwa kabiri hari habaye agahenge. Aka gace ka Ruvungi rero gafatwa nk'agafite cyangwa se nk'agace kari strategique cyane, na gace gakomeye cyane kuko kari ku nzira igana mu mujyi wa Uvira. Rero kuba M23 imaze kuhafata byateje impungenge zikomeye cyane zuko ishobora no gukomeza kwigarurira cyangwa se ikagenda yagura. Rero ikagenda yagura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo. Abahanga mu busesenguzi mu bya politike ndetse n'ibya gisirikare ndetse rwose n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu baratangaza ko iyo mirwano ishobora gusiga ihungabanya cyangwa se ikahungabanya bikomeye umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari mu gihe yakomeza umujyi wa Uvira ugafatwa, kuko rwose hari ahantu birashoboka yuko Uburundi bwahabonera ikibazo gikomeye cyane. Uburundi bwahahombera. Uburundi buritwara gute muri ibi bintu? Uburundi birabigenza gute? Harakorwa iki kugira ngo Uburundi buve muri iyi ntambara? Hayima rero urumva ko ibisasu by'u Burundi nabyo ngo byongeye gutera impagarara mu kibaya cya Rusizi. Mu kibaya cya Rusizi hariya abasivile barimo gupfa. Urumva za Ruvungi, Katogota, aho hose hari mu kaga cyane, ibisasu birakomeye cyane. Amakuru ava hariya nuko ibisasu bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi ngo biri kugwa mu bice bituwe cyane byo mu kibaya hariya cya Rusizi. Rero ngo birimo muri Gatogota, Kamanyora, ndetse rwose iyi mirwano ikomeje kwiyongera hagati ya M23 ndetse n'impande bahanganye. Ibisasu biri guturuka hariya ahantu biri kugwa hari ahantu habiri,
ariko kandi ahantu hatandukanye henshi hari kugwa ibisasu. Imwe zimwe mu mbunda nini zashyizwe hafi ya Ruvungi, urumva ko bagenda bazitera bavuga bati ubu ngubu turashaka kugira ngo twigarure ibice byose bari kutwambura. Indi ikaba iri ku misozi iri ku butaka bw'u Burundi yegereye umupaka utandukanya u Burundi n'ikibaya cya Rusizi. Rero kuri uyu ku munsi w'ejo kwa kabiri izo mbunda zateye ibisasu byahitanye abasivili 3 ndetse abandi 5 barakomereka bikomeye cyane. Kuri uyu wa gatatu rero tariki 3 kwezi kwa 12 ibisasu 7 byongeye kuraswa mu bice bya Kamanyora na Gatogota, hose ibisasu byahaguye. Ibikorwa rero bikomeje cyane hano guhuza M23 ndetse n'ingabo za DRC. Ibyo bikorwa biri gutuma higarurirwa ibice byinshi by'ingenzi rwose nk'ibyo nakubwiye, birimo centre ya Ruvungi ndetse Rubarika n'utundi duce two hafi aho ngaho hakomeje kuba bahigarurira. Ingabo z'u Burundi ziri kuhababarizwa n'ubwo ziri gutera ibisasu bikomeye cyane ndetse bigahitana abaturage. Imirwano rero yatangiye mu rukerera kuri uyu wa gatatu saa 10 nka saa 10 rwose ubwo imirwano yatangiye, ikaba ikomeje kuba ya M23 ikomeje kuba yakwagura, ariko kandi ibice binini bituwe n'abasivili bikaba bigenda bihungwa, cyangwa se abasivili bakajya bahunga kugira ngo barebe ko bajya ahantu hari umutekano. Hanyuma rero biravugwa yuko FDLR ngo yamaze kuba yahabwa ibisasu cyangwa se amasasu menshi kugira ngo irebe uburyo yarwana kuri FARDC. Igisirikare cya FARDC kirashinjwa gutanga amatoni n'amatoni y'amasasu ku mutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanya ku rugamba kurwanya ihuriro rya AFC M23 mu duce two mu kibaya cya Rusizi, rero muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Amakuru yizewe ndetse rwose yuko izi ntwaro n'amasasu byahawe FDLR byagenewe gukoreshwa mu mirwano ikomeye cyane. Ubu ngubu rwose imirwano ikomeje kujya mbere. Hanyuma rero ngo izi ngabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi na FDLR mu kurwanya umutwe wa M23 AFC, ndetse rwose bakomeje kuba bashaka uburyo ngo babambura ibice byose babigarure, ariko cyane ngo barwana ku mujyi wa Uvira. Imirwano yo ku wa kabiri ndetse rwose no ku wa gatatu yibasiye cyane ibice bituwe by'abasivili. Nabikubwiye ibice bya Kamanyora ndetse rwose nakubwiye ibice bya Katogota. Ibyo bice byose birimo kwibasirwa n'iyi mirwano. Hanyuma rero mu gihe imirwano ikomeje kuba yaba muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, M23 irimo irinjira mu bice ibyo ari byo byose bishobora kuba byatuma ifata umujyi wa Uvira. Abaturage bari guhunga, abasirikare bamwe na bamwe bari guhunga. Ibintu byakomeye mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago ibintu byoroshye habe na gatoya. Hanyuma rero uko bimeze, nubwo bimeze gutyo, Perezida Felix Tshisekedi ku munsi w'ejo aritegura kuba yasinyana n'u Rwanda amasezerano y'amahoro. Ni amasezerano afatwa nk'amasezerano y'amateka rwose, kuko ubu ngubu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago bazongera kuba barebana ayingwe. Nubwo bimeze gutyo, ariko leta ya Kinshasa ivuga yuko itazigera isinya na gatoya amasezerano, ngo ntago bazigera basinyana ingabo z'u Rwanda ngo zitavuye mu bice ngo by'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi benshi bakavuga bati ese iryo tegeko cyangwa se ibyo bintu ko nta muntu wigeze abibona mu masezerano mwasinye, ko nta hantu handitse ingabo z'u Rwanda. Gusa ibyo nibyo Perezida Felix Tshisekedi yavugiye muri Serbia ubwo yaganiraga n'abadiaspora baho, ababwira yuko ibyo bitazigera bibaho, ndetse ngo nta mixage nta brassage ngo bizigera bibaho. Ariko AFCM 23 nayo ikavuga ngo nubundi ntago ibyo bintu ari byo twari dutegereje habe na gatoya.
hanyuma rero M23 iravuga ko igomba kurinda abaturage bose ngo kandi ku giciro icyo ari cyo cyose, ibiciro ibyo ari byo cyose bishobora gufata cyangwa se gishobora kuba cyatangwa ngo bazarinda abaturage. FARDC ikomeje gukoresha intwaro rutura mu kwataka abasivile, bamwe bagapfa abandi bagakomereka rwose, inzirakarengane z'abasivili ingo zabo zigasenyuka. Hanyuma muri iki gitondo cyo ku itariki ya 10 ku itariki ya 3 ibintu nabwo ntabwo byoroshye, ariko kandi yavuze yuko nubwo leta ya Kinshasa iri gukoresha intwaro zikomeye, indege ndetse n'amadrone, indege za gisirikare n'amadrone, ibyo byose ntago biri buyikange, irakomeza kurinda abaturage. Kuri ubu rero amakuru avuga yuko M23 ikomeje kwirwanaho, ariko kandi reka tuza turebe ese i Washington ho biragenda gute. Ku munsi w'ejo bazaba basinya, ndetse rwose biravugwa yuko nta kabuza bazasinyira muri White House imbere ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba utarakora subscribe uyikore, niba waramaze kuyikora reka nkushimire cyane, ni iby'agaciro. Nyamuneka rwose uduhe subscribe kugira ngo ibyo dukora bijye bikugeraho ku gihe. Reka ngushimire cyane kandi nkwifurize n'umunsi mwiza.